Spoštovani, toplo vreme, dobro pripravljeno igrišče, manjka le nekoliko večje število gledalcev za nedvomno derbi tega 26. kroga v prvi ligi Telemach, obenem za zadnji obračun v tem krogu, ko se bosta udarila Koper in Celje. Dober začetek z obeh strani, Karničnik že dirja na nasprotno stran, pa Menalo v novem dvoboju s Pabajem, Menalo, Kvesič še vedno, dobra žoga proti Edmilsonu, ki je padel. Tule se Matkovič ni odločil za to, da bi pokazal na belo točko, toda Edmilson je obležal zdaj v koperskem kazenskem prostoru. Kvesič, Svetlin znova proti Matku, zanimiva podaja, Matko in zgrešil je Aljoša Matko. Nova sijajna priložnost za Matka. Po čudoviti podaji, morda celo do tega trenutka najbolj razpoloženega posameznika v tem dvoboju Tamarja Svetlina. Nova priložnost za Matka, Matko ima še eno priložnost, Matko in zdaj je zadel Aljoša Matko. Tole se je kar nekako napovedovalo, preveč priložnosti je imel Matko in tokrat je zadel. 1-0 na Bonifiki, torej vodstvo gostov. Ankada, Bručič, odbija Karničnik samo do Ankade, Sule po sredini, zanesljivo, pa potem Matjaž Rozman, najlepša priložnost Koprčanov. Pa zdaj za Bukovnik v skoku in priložnost za Celjane v protinapadu, Bručič, vendarle Menalo do žoge, pa zdaj Matko, še vedno Matko, gre sa Matko, brani Koprivec, Edmilson in še enkrat Koprivec, pa Edmilson še vedno pri žogi, previsoka podaja za Matka, kakšna priložnost za drugi gol Celjanov je bila tole. Zgolj na klopi, rekel bom za vsak slučaj, zaradi kartonov je odsoten. Prucev, tole pa bo 11 metrovka, Karničnik je padel v kazenskem prostoru, mislim, da je bil Jelenič tisti, ki ga je tu podrl, niti ni pravih protestov z koperske strani. Matko in Koprivec iz oči v oči, Matko strelja in 2-0 za Celjane. Šel je v pravo smer Koprivec, vemo, da je specialist za branjenje najstrožjih kazni, morda ne tako kot prejšnji vratar Kopra, ampak Boviča ni več, tudi Koprivec odličen v tem elementu, blizu je bil, to da strel Matka, dovolj močan in dovolj natančen. Njegovi soigralci iz ozadja, Lauš, pa zdaj Pabaj, predložek Pabaj, ali je tu z roko igral Nemanič, nekaj protestov koperskih nogometašev, dviguje roke, zahtevajo 11 metrovko, ni jo dosodil zaenkrat Matkovič, na drugi strani pa ponovno Matko, še enkrat je zadel, hat-trik Aljoša Matko, ampak zdaj bomo imeli zanimivo situacijo. Lahko da je izid 3-0, lahko pa da bo gol Celjanov razveljavljen in bo imel Koper 11 metrovko. Tule poglejmo, Pabaj. Bručič pred vrata. Odbija Vuklišević.
pa poskus od daleč, manjša napaka Matjaža Rozmana in znižanje na 3-1. Strelec Luka Vešner Tičič. 77. minuta, Koper se nekoliko vrača. Popovič proti Kvesiču in v tem trenutku je Aleksandar Matkovič odpiskal konec tekme v Kopru, torej končanje derbi 26. kroga. Gospod Radosavljević, na koncu poraz z 3-1, predvsem pa verjetno tole danes ni bil Koper, kakršnega si želite. Ne, sigurno ne, posebej ne prvi polčas in lahko samo čestitamo nasprotniku, pokazal kvaliteto in bil sigurno danes boljši nasprotnik. Kje se je nekako po vašem mnenju predvsem izgubila ta energija z tiste tekme proti Olimpiji, ko je Koper ravno na krilih te neke dobre energije tudi pokazal svoje kvalitete? Jaz bi rekel, da smo se premalo upali igrati, predvsem proti naprej. Preveč je bilo nekih pasov prečnih, preveč je bilo igre proti nazaj in če se spomnim, samo en udarac prvi polčas na gol in to je občutno premalo, medtem ko je Celje, lahko rečem, kar prevladovalo cel prvi polčas. Nekako floskula je ponavadi, da se na napakah lažje učimo, na slabših rezultatih, recimo temu. Zdaj prihaja tekma z Mariborom, še en zahteven izziv. Kaj se je potrebno danes naučiti? Ne, se za nas je vsaka pomembna tekma, tudi ta naslednja spet z Mariborom v Mariboru. Ostalo nam je 2 dni, da se pripravimo na to tekmo in ni drugega kot da gremo to tekmo boljše, kot pa danes. Čestitke za zmago, ki se zdi suverena, predstavo, ki se zdi dominantna, lepo popoldne z vidika Celjanov danes tule v Kopru. Kako ste videli vse skupaj? Pa sve ste rekli. Čestitke momčadi, zaista od prve minute pod kontrolom utakmica, vrlo dobri ispadi na igrača s loptom, visoki pressing, step up, korak napred, defanzivno, znači dobra struktura koja nam je dala dosta ukradenih lopti, koja nam je dala priliku da ugrozimo protivnika već na njihovoj polovici, a i ono što smo trebali i počeli gradili od našeg gola isto tako je dobro izgledalo. Ste morda pričakovali več od Kopra, oziroma naj vprašam tako, videli smo, kaj so pokazali proti Olimpiji, pa so danes na igrišču izgledali povsem drugače. Ste bili vi tiste, ki ste ih to nekako prisilili? Ok, pokušali su isto u smislu da su trojica napadali našu zadnju liniju i dosta su to u startu dobro radili, ali mi smo imali tu hrabrost da gurnemo loptu iza njihovih leđa u drugu liniju. Danas je jako dobro funkcionirala i ova treća linija, znači kikovi, lopte, preskok igra koju inače nismo koristili za ovu utakmicu smo ju spremali jer nam je trebala na Edija koji je jako dobro to dalje prosljeđivao za 2 brza krila, tako da jednostavno tu je Koper ostao u nedoumici koliko ići napred, koliko ostati i možda smo ih i tim malo zbunili, pa i njihova ta agresija nije bila takva kakva je bila u prošlim utakmicama. Trenerji sicer ne radi govorite o posameznikih, ampak ko nekdo zabije 3 gole, beseda ali 2 vendarle, tudi o Aljoši Matku, letel je po igrišču, dokaj ni prišla tista poškodba v prvem delu sezone. Zdaj se zdi, da je spet tisti pravi, še bi lahko danes zadeval, malce se čudno sliši, ko je dosegel 3 gole, a vendarle, kako ste zadovoljni s tem, kar kaže, zdaj tudi v boju za kralja strelcev na prvem mestu? Ok, vratio se polako, ili se vraća ili definitivno se vratio na one stare staze gdje je bio prije poškodbe. To nas veseli, ali naravno, bez suporta momčadi to je nemoguće. Matko je danas izašao ovdje kao junak utakmice, ali svi ostali su jako puno pomogli. Pomembna zmaga, zagotovo za nekako samozavest po nizu malce slabših rezultatov, ampak tudi nekako signal ostalim. Celjani smo spet korak 2-3 pred vami na lestvici, koliko je morda tudi z tega vidika ta zmaga pomembna? Izuzetno pomembna, ok, mi smo igrali praktički po meni jedino što nije funkcioniralo i što možemo reći da je kiks u Domžale. Maribor i Olimpija, bodovi 1-3, vodili smo oba 2 utakmice, tako da umjetno se stvori nekakva nervoza i pokušali smo ju maknuti od naše momčadi, baš toga da ih poštedimo i to je funkcioniralo danas isto tako, znači nismo ušli sa tim nekakvim bremenom na leđima, nego rasterećeni i to se onda i lakše vidi. Kad je čovjek rasterećen, kad je momčad rasterećena, onda i lakše funkcionira na terenu, danas je to bilo jako dobro.
Ja, v moji družbi po koncu tekme Karlo Bručić. Karlo, nekako utakmica, gdje je bio protivnik puno bolji, nekako se tako čini na kraju. Kako ste nekako vi sve vidjeli? Pa da, nisu nam dali ono da igramo svoju igru, a isto tako se vidi zašto su prvi u prvenstvu. Imaju odlične pojedince i to su dokazali danas, zabili su nam 3 gola. Mi nismo igrali onu igru na koju smo navikli i trebamo bolje od ovog sigurno ako želimo Europu izboriti. Sad neće biti, da kažemo, ništa lakše. Sljedeća utakmica s Mariborom. Šta sve to treba nekako popraviti do ove utakmice? Pa svaka nam je sad finalna jer dolaze jači protivnici, ne znam, možda karakter, možda nešto drugo. Gdje smo se sastali prije Olimpije, imali smo dobar sastanak, pokazali smo taj karakter u kupu, dobili smo Olimpiju koja je isto odličan protivnik. Sad smo mislili da znamo da je Celje odlično, ali iskreno ne znam, 3-1 nije dobar rezultat, mogli smo bolje i moramo u sljedećoj utakmici to pokazati. Tamar, nekako dominantna predstava Celja, zanesljiva zmaga, z izjemo recimo temu manjšega lapsusa ob tem prejetem zadetku, a vendarle danes je pravzaprav verjetno za vas en lep dan. Ja, zelo pomembna zmaga. Seveda zaradi 3 točk in pa predvsem mislim, da smo nekako si vrnili to samozavest, da se zavedamo svojih kvalitet, da ne dvomimo toliko v sebe po nekih tej seriji, mogoče malo slabših rezultatov. In ja, izjemno pomembna zmaga. V prvem polčasu ste tudi po vaši zaslugi na sredini igrišča res povsem onemogočili nasprotnika, druge žoge so bile vaše, ves čas ste ga nekako silili na njegovo polovico, že tam se je nekako kar pokazalo, v kateri smeri bo šla tekma. Ja, mislim, to je naš cilj v vsako tekmo, da nekako prisilimo nasprotnika, da igramo na njihovi polovici, da se ne povlačimo nekako na svojo polovico, tudi v obrambi. To smo imeli mogoče malo problem zadnjih par tekem, ker tudi po danem zadetku smo nekako kar avtomatsko se povlekli na svojo polovico in branili to vodstvo. Danes pa mislim, da smo celotno tekmo, tudi po prvem golu, po drugem, nekako držali to kontrolo nad tekmo in na koncu uspešno zadržali prednost. Sicer mogoče malo nesrečen ta njihov gol, ampak nimaš kaj, to je to.